Urorokete gukurukwania Meru ta seneta wao Kathuri Murungi na acokeretie Meru nkatho ni kumuthura niarakinya ajukitie kanya kau gucokeria antu nkatho ni wendo buria bonanitie ngwataniro ya Meru Kwanza na kubaite mwanya mwanya ja Meru akiaria Kathuri na ugite agatigira na kurita ngugi iria arathuriri na njira iria yagirite na kuga kinya akagwatanira na atongire bonthe ba Meru kenda gutigira ni bakuguna mu Meru mutukikare atwente twijia tura na wendo bunene muno giti gia seneta wa Meru no tugire kura iri raringi around 500,000 bandingirite kura 344 na bara turacina nabo nabo kura iri baragwatire ibo kumenya inkwira Meru ibwega no tugira kuonania abe na imani no tongeria bwakwa nabe na imani na uni ni migambo ya kuinyia na yankatho kuma kiri Kathuri Murungi urathurirwo ni Meru na wendo bunene bamuete kura 348 magana jana ja 22 kenda ka seneta wa kaunti iji na akiaria Kathuri nkuruki nerite ya Meru ni bwaga ni untu bwa kwika kiama kiao kia UDA na mono murengo jojo Meru Kwanza kuma ria bambiririe siasa kinya kithira batombere ukithite bionthe ala balatere kimwe kia bata kia ngavana kiria kirarujerwa ni mithikari nturi kiri Kawira Mwangaza Kathuri akiuga we nagwitikanirie na mpumiu na kia bata nandi bakethira bakiritania ngugi na ngavana uyu urathurirwe na atongeria bangi kenda Meru igeta na mbere itukuga ituraciumirie na twang'ang'ana muno kirite bionthe kuma ngavana seneta na biu bingi bionthe itibira turombire kugwata kana kuoja itukuibwega kiria Meru na kwa ingo bacokeria ngatho antu betu bonthe bara turitite abo ngugi na kuga kinyethira tutombire kugwata giti kia ngavana itwarite muno na candidate wetu kuma riria mpumi ciaumire na mwanga gutangazwa iguru na timu yetu tongozi ni Captain Lenturi itukuga itugwitikiria matokeo jara umire na tuge tukagwatanira na ngavana uria urathurirwe na atongeria bangi bonthe bara bathuri Meru kuma MCAs, MPs na atu twinde turi na county positions itukwenda Meru muno ithirwa ina tofauti sana na uria siasa itwere kuringwa itukwenda twirwa na siasa cia gukonsultana cia kugwatithania antu cia kwaraniria nikenda tumba kumenya into bira bionthe bikwija Meru na bira bigutigwa Nairobi na ata tukomba kwingana bio tugwatanirite turi atongeria kwa ndi seneta wa Meru ngapuri kiro kugwatithania atongeria bangi ba siasa ba makanisa ba biashara na para bonthe bara bagusika kikuendeleza Meru mbere nkuruki Kathuri netite na mbere kwa Meru wirane ati baringa na ngugi yawe useneta akamerita na nkoro ekembu kuburu na mbere ya Meru ngaita ngugi yakwa ndi seneta wa Meru bwega nga make sure itukona resources cia kung'ana kuma kwa national government na ira shareable revenue ire ya kigina gia Kenya na tucue ingi kinya grants kuma thirikari na guntu kuna aratumba kurita nikenda tumba kuendeleza Meru ingi ni representation ya antu ba Meru ki involved functions ingi ni gutunga sheria na policies iri gutacho devolution na ingi ni ku oversight mbeca chauma Nairobi na ataciita ngugi kiri kaunti ya Meru so ingwitikia ngathingata mbeca cietu cionthe right from the budget making process kuona budget ikari approve na ni interventions iri ku bomba kuthithia at my level nikenda kinya riria mbeca ikeja na priorities iri ikunekanirwo no ntu mbeca cia kaunti itijaga cionthe igwatene mwanga tumegetho ikuriricwa 1 billion 2 billion i priority iri ku yamba kunenkerwa kiri mbeca iu tatha imbiji cine itigere almost 4 billion iri gwi treasury so ituganda muno mechanism oria mbeca ikabsorba gwa haraka cia development nontu kiu igatuma Meru ikuria mbere kuma gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera ndeto cia Weru wikendi riakwa ritwa ni Mutugi Kare.